وأموات وأموات الحاضر وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa anhu lan saking Sayyidina Amr bin Syu'aib qala dawu sapa Sayyidina Amr bin Syu'aib qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawu aqlu ahli dhimmah nisfu aqlil muslimin. Aqlu ahli dhimmah utawi dendane mateni ahli dhimmah. Garis miring kafir dhimmi iku nisfu aqlil muslimin, separone dendane mateni wong Islam. Rawahu nyeritakan hu ing hadits sapa Ahmadu Imam Ahmad wal arba'atu lan Imam papat. Wa lafdhu utawi lafate wa lafdhu awal lafdhu Abi Dawud utawi lafate Imam Abi Dawud diyatul muahid utawi lafat diyatul muahid. Maknane diyatul muahidi utawi dendane mateni kafir muahid iku nisfu diyatil hurri, separone dendone mateni wong kang merdeka. Diyatul muahidi utawi dendane mateni kafir muahid iku nisfu diyatil hur, separone dendane mateni wong kang merdeka. Walin Nasa'i lan kadu Imam Nasa'i. Aqlul mar'ati mithlu aqlir rajuli utawi lafat aqlul mar'ati mithlu aqlir rajuli, maknane aqlul mar'ati utawi dendane mateni wong wadon iku mithlu aqlir rajuli, padane dendane mateni wong lanang. Hatta yablugha sehingga tumeka apa si aqlir rajul, hatta yablugha sehingga tumeka apa si aqlir rajul tumeka athulutsa ing sak pertelon. Thuluth min diyatiha saking dendane almar'ah. Wa sahaha lan nyohehaken hu ing hadits sapa Ibn Khuzaimah Imam Ibn Khuzaimah. La ilaha illallah. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr, Sayyidina Amr bin Syu'aib qala adabu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Aqlu dhimmati nisfu aqlil muslimin, dinden mateen kafir dhimmi, dinden mateen kafir dhimmi aneka separuh dinden mateen orang Islam. Mateen orang Islam berapa? 100 ontah.
Kafir dhimmi berarti separuh senapa? 50. Walhasil separuh daripada umat Islam diat ngelokain, diat meretak tolang, diat mepotong, meloka sampai ke telak tolang, lemak meretak 10, mepotong senapa? 15. Separuh daripada umat Islam. Nika kafir dhimmi. Mon beda orang mateen kafir dhimmi. Iki peneka diyatah otaba dindena nisfu aklil muslimin, separuh dindena mateen orang Islam. Sera kafir dhimmi nika. Kafir dhimmi ingki peneka orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin dengan cara membayar jizyah atau uang keamanan. Kafir dhimmi orang kafir seodi neng tengah-tengah umat Islam kelaban cenci tak merangin deke umat Islam ben membayar uang keamanan yang kibene kayak kocak jizyah nika kafir dhimmi. Adapun kafir dhimmi ejaga artinya ejaga bi umat Islam keamanan ejaga aba ejaga sehingga mun beda orang Islam nyatonen kafir dhimmi sekalipun kafir tetap beda diat, beda hukuman, beda denda. Sampai Nabi SAW ada man adad dhimmi faqad adani. Sapan orang se melukai kafir dhimmi berarti melukai engkau. Kafir lah, neka kafir. Orang se tak iman dekat Gusti Allah, tak iman ke Kanjeng Nabi, cuma beda perjanjian damai. Jaga bi Kanjeng Nabi. Man adad dhimmi faqad adani. Seran orang se nyakein dekat kafir dhimmi, ngelokain dah ke kafir dhimmi, nyalain dah ke kafir dhimmi berarti ngelokain otabe nyalain kangkok debun Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kafir dhimmi, kafir se napa? Odi otabe tinggal ning negara Islam. Adapun ning Indonesia bene mayoritas umat Islam cuma bene negara Islam. Buktena karena hukum-hukum bene hukum Islam. Negara ni kayak kocak negara Islam menabi hukum-hukum mengakui hukum Islam. Cuma neng kantoh mayoritas umat Islam. Adapun hukum ben hukum Islam. Berarti tek keneng ekocak Islam. Ben ekocak negara Islam. Dadi mun beda bayi elang, bayi temu ning rok jalan. Nah nika ekocak panorok dekat agama Islam. Cuma sebatas nikah. Negara Islam ning Indonesia ini cuma sebatas nikah. Mun beda kanak kene atau bayi seelang terus temu maka nikah penorok agama Islam. Sebatas nikah. Nah, nikah kafir dhimmi. Kafir saya beda perjanjian perdamaian kelaban umat Islam, seodi ning tengah-tengah umat Islam kelaban majer uang keamanan saroba jizyah atau cara bilan upeti sebagai kompensasi dekat pemerintah. Napa uang iuran ke pemerintah. Wa fi lafzi Abi Dawud dalam lafaz Imam Abi Dawud ngangkui lafaz diatul mu'ahad nisfu diatil hur. Dindena ngelokain kafir mu'ahad aneka separona dindena mateen orang sehur orang se merdeka. Kafir mu'ahad. Ser kafir mu'ahad orang kafir yang memiliki perjanjian terkait perjanjian damai. Baik perjanjian damai kelak berubah perdagangan atau selainnya dengan kaum muslimin.
Beda orang kafir tugas deka negara orang Islam. Masalah. Beda delegasi dari negara kafir untuk bertugas deka negara Islam. Mana kau cak kafir muahad. Mateen orang kafir sing gak nikah separuh daripada mateen orang semerdika. Separuh. Nikah lafat daripada Imam Sera Abi Daud. Jadi cuma beda lafat. Mun dinten tetap separuh. Nah, separuh. Jadi orang kafir, saya kocak muahad, orang kafir seandi perjanjian damai bi orang Islam dalam perdagangan. Jadi beda orang kafir andi perjanjian damai, beda perjanjian apa MOU, kesepakatan saling impor dan ekspor masalah, perdagangan, tak masalah. Ada agama Islam ini kepelarangan sampian alako ada orang kafir ada larangan. Ada larangan orang Islam kerjasama bi orang kafir ada larangan. Urusan agama cek campur aduk. Urusan agama cek sampai edak pada aki burung perdagangan. Lu perdagangan bay bisa kok bersatu. Masa akidah tak bisa bersatu? Ya tak bisa bersatu urusan akidah. Mun urusan agama tak mungkin pada karena urusan keyakinan. Mun perdagangan silahkan perdagangan sampean bisnis bi Ching Ho. Siapa nyaman bi Ching Ho? Ching Ho cenah. Nyuk. Ala kode nyuk tak apa-apa lah kok kan nyuk. Urusan bisnis. Mereka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dabu bismillahirrahmanirrahim walan taradha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini ke dalam masalah din agama. Benar berarti larangan orang Islam tak oleh kerjasama bi orang kafir. Silahkan. Urusan agama macam-macam. Urusan akidah jangan sampai campur. Jadi kafir muahad berarti orang kafir saya bisa bekerja sama dengan orang Islam. Berarti mun beda orang kafir PATN bi orang Islam terus orang kafir kafir muahad saya beda perjanjian perdamaian baik kelaban cara berdagangan atau kelaban cara keamanan. Maka orang benika saya maten dintu separuh. Kafir dimi nomor 2 kafir sera muahad. Nah. Selama orang kafir nikah menjalankan tugas-tugas sebagai mana tugas tak ngerecoken ke umat Islam, tak ngebai gaduh atau permasalahan neng umat Islam, aneka kafir muahad. Gampang mangken dubes duta besar Amerika Serikat neng Indonesia badah dubes negara-negara orang Islam banyak neng Indonesia. Dubes duta besar darma jaga muahad karena sudah perjanjian perdamaian. Sudah perjanjian perdamaian. Ini walaupun kafir tapi yatur bi agama, tak pokok orang kafir. Matain belum tuh. Ya malam Jumat ya mare lah. Berapa matain bulan tuh Jumat? Hah? 1000. Mau cewek banyak. Jumat manis ya buja. Nah, tadi tekening morobon-sorobon bom bunuh diri, meledakkan diri karena neng kriya banyak orang kafir tak bisa. Mun pacet kelak ahlul zimmah ben ahlul muahad tekening apa selama orang kafir dimi kelak kening napa nyamane kening teku perjanjian kelaban cara perdagangan mun kafir dimi kafir sing ngampung odi dengan membayar jizyah atau upeti uang keamanan jak ganggu atau kafir muahad orang kafir sih beda perjanjian perdamaian di umat Islam kelaban cara perdagangan keluar masukin barang tekene ngambek tekene ngerampok tekene ngepate neka kafir muahad. Nah walin Nasai Imam Nasai mungkin aklul mar'ati mithlu aklir rajuli. Aklul mar'ati mithlu aklir rajuli.
denda melukai orang perempuan anikah pada di diatah ngelokain orang laki dindena mateen orang bine mithlu aklir rojuli padana dindena mateen orang laki ada bidana korban nikah baik orang laki atau orang bine anik ada bidana si korban nikah laki atau bine nikah ada bidana pada sampean mateen orang Islam bine tetap gisos wajib ipate berarti munenten tak nuntut gisos berarti nuntut diat ya 100 ontah setelah pun pada gerigin engki 10 ontah mau nabi melokain 5 ontah pada dindena mateen orang bine anika padana dindena mateen orang laki pada nah dindena memotong gigi juga 5 ontah pada dia tebi orang bine gigi situng 10 ontah juga napanya mana pada sampean ngelokain orang laki atau orang bine matiin orang bine atau orang laki pada ini kebab dinda jadi kafir dhimmi separuh kafir muahad juga sami separuh beda kafirnya mana kafir harbi ini ke kafir saya memerangin umat Islam kafir harbi kafir saya memerangin kaum muslimin dari hukumah halal dari ini aja nah Indonesia ini kah apa harbi apa dhimmi apa muahad wallahu a'lam cak dhimmi umat Islamnya pada majar pajak andai kata umat Islam ini tak majar pajak cuma kafir dhimmi sing ngampung odi keamanan yang Indonesia terus majar pajak dak pemerintah berarti kafir dhimmi cak kafir dhimmi umat Islam majar pajak ya cak kafir harbi nyatan juga tak ketika mengangkat senjata tak ngebom masjid juga tak matain orang Islam tak nyerang umat Islam jadi wallahu a'lam apa nih Indonesia ini termasuk kafir dhimmi apa termasuk muahad apa termasuk kafir seharbi wallahu a'lam tau ning sing ngokomen cak harbi ya tak ngebom cak dhimmi ya nyata apa aja terus ngerongrong umat Islam terus rongrong terus jadi kafir dhimmi nikah kafir harbi nikah orang kafir memerangin umat Islam dan hukum dharma halal derna untuk ibadah mun beda orang Islam maten kafir harbi orang-orang kafir tak memiliki jaminan keamanan dari umat Islam orang kafir tak andi perjanjian damai bi orang Islam orang kafir tak andi perjanjian perdagangan bi umat Islam justru menyerang umat Islam halal derna untuk ibadah kengkula tak nyoro jangan lero memang hati bangku ngaji rolen ngaji malah manfaat bocah macam-macam kula ngocak belum macam-macam kafir keng Indonesia kula tak oning sama atur wallahu a'lam apa dhimmi apa muahad apa harbi wallahu a'lam kaula tak oning sejelas Indonesia nikah darul muslimin tempatlah orang Islam keng cuma sekedar benih hukum Islam cuma cak darul muslimin negara Islam keng mun beda kana kene
elang cak Islam karo sene ketok sobung napa hukum-hukum ngangkui hukum Islam cambu ketok tanang ranjem sobung karena hukum KUHP Allah alam. Hukum na apa orang kafir ini tak ngerti kula. Keng sampean mun adegeng bi orang kafir tak masalah, kerja sama bi orang kafir tak masalah. Mun ki bener Islam anu apa ki kerja sama bi orang kafir? Akan cabi orang kafir silahkan. Anu apa mun ki bener orang Islam ki akan cabi orang kafir? Jaring agama tak pada. Apa boleh mengidolakan orang kafir, Pak? Kut sekut ajling de orang saya tak pernah nyembah de ke Allah Subhanahu wa taala ane ke bisa maatos ke ateh bon mepeteng ke ateh. Dengan memandang wajah mereka ajling de wajah orang saya tak nyembah tak iman de ke Allah ane ke bisa mate ende ateh. Apa boleh akan cah apa boleh asma de orang kafir. Nyebut asmana orang saya semak dekat Allah Subhanahu wa taala ini para ulama, para ulia ani ke bisa maudi dekat ateh apa boleh asma ngacih dekat orang-orang saya soleh. Asma de orang saya soleh bener kunco maudi atena. Nah, termoga detail masih manfaat. Anhu wallahu alam bisawab. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة قاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق لنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما كرما وارزق الكل حلالا دائما وخلاتك يا علماء نعوض بالخير ربنا واصلح لنا كل الشؤون كل الديون وفى بكتاب في للناس شفاء وعلى الأهل الكرام شرفا وعلى الصبي مصابي الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن حسبنا الله ونعم الوكيل صلى الله عليه وسلم.